Sejauh mana Bung? Siap. Oke, lanjut Bung Reson. Oke. Tangannya di atas, bosku. Iya, digoyang kembali kaki. Devi Kitty Korea ini bos. Senggol sayang. Kemana?
Mungkin dia bosan, jarang digoyang. Ajakin goyang, say, jangan ditahan. Mari bergoyang, biar gak bosan. Lemesin aja, say, goyangkan badan. Mungkin dia bosan, jarang digoyang. Ajakin goyang, say, jangan ditahan. Mari bergoyang, biar gak bosan. Lemesin aja, say, goyangkan badan, badan. Hiramkan tuh, goyangkan badan, badan, badan. Goyangkan badan, badan, badan. Goyangkan badan, badan, badan. Goyangkan badan, badan, badan. Mungkin dia bosan, mungkin dia bosan. Lahat Prabu Mule, awak jahat, mele-mele. Oh yang masih pada berjalan, Wika, Sak. Cincin yang punya kawasan kembali bergoyang. Devi Koti Koreani bos, senggol sayang.